tonu ia le foi wa ma felo ia nei le tata ofisa fa sala me le suya le tata company o le business system limited i tafusi ia maroli le so fo muri ni ta malo foi le usu la vi good morning ia good morning la fitalenga no ofisili ia me se foi fa tau ale malu tato tnu ma se nei pa anga ia tato 685 radio so say tu so se tafolki on le neva ngol kilope ia me se foi pa anga masani o wo mai ngala company mo le toile fa malo le la usu fa malo tau atai ia e fe au mga luenga o tutu fa i le neva yaso ia o le tato po kalame masani le nei ia malau company ia mo le tau to ino lo to malu ya mo lo to pa ia ile nei vai tau sang malo lava ia mana ia wale wa e to i tau nu e me se lava o le tu foi o tato fa la wilo o le tato to tasi wale o mai tato to tasi le so mafua ia ai o le ai fa o per tato fa la wilo e pe ona fa ilo pole pola tulanga wai ai ia fa tai no o tonu on le o tato tuto tasi o mai ana le tasi ala so o le te mo le ma nei la so ia ala ma nei la o swinga fu ia tasi le so fa na tuino le tato tuto tas ia ai te le so mo fa to inga sawa ele tasi le so o le fasiaso ia fasiaso o ia fa pela ia watu ilunga na fu ia pe tau sa ia o fasiaso ia ai le umai le tau tua la o litio ia 685 ma lau company ia ile tu atu fa la wilofo ia mo fa to ingo le neva ngo tau sanga pe la na ia ile tatu PSL independence special na mataine le so lua se fulu ono o me se ia pa ia le so lua se fulu matas o uni so ela vea kwala wale kwa so wa tu aso ia tatu te tu atu fai fa to ing ia to lua tolu o vai aso nei ia fa to inga mo so over no ia e ono mo ile upgrade o lo fale o lo TV ia male telmana no io ni sio tato Olo'o ma fai ona e fa to ina nei time ia tato tau pa u lo fa pen fa luinai sa ia wale sa tata no lava ia so le tele ava nga ia na le tato nanga tato fa la wilo o lo TV o mota malawa me se lava TV o la se la stula go ia nga to le tu lava ia so nua tatonu sole o tatonu le mele o le uti fa so ai nau e fai le mele ma na ia sa o le ale uti na fa so wa ai le tato fa sa longa fu o mo fai no atu fisili po le ale se ngole fa tolu luo ia mal fast food ia mal fato o titilo na le lato fa so ia ole o lungo tato fa lo ilo po o tatu TV so ia ele ese nga o TVs ele numero le tolu lua por le size fast food fato paule ese nga o le lapo o le TV sa ia ai te mau ai tonu le YouTube mai le tolu lua e mau fo le YouTube i tonu fast food o le Netflix so tato smart ole edition na ia e mafai fo ona e Facebook ai sa le te on o ye la o page lungo lo telephone ala fo ye ala on na tu lungo le si page le lungo TV o ye se tato o nanga va penali lo sunga la lovi o le e au nanga ye tate ma wine tunu ma o ye le tamai pisi tamai keipo pa e ho le sulu na rusa o le tanga tailu o fai tato fa ta wale le va ngana nei pele la le tato le e a foi nei le va ngole o le keipo na e sulu la TV connetti lo le wifi pole ala ole o da lu le lunga e mata ile pe ila no e sa no YouTube Netflix ma va ngole Facebook tau te sili o tau advance atu la le vaenga na ale mana ia tatu ti o le tato pe ona o le Olo'o le tau fa mamlama tu ile to fa no si o le tato wifi transmitter ia e mafai ona fa nga ina i tatu TV e sulu le device le receiver i lau TV ia ai transmitter mai o ia le ile wifi
a o le swinga ma le matanga fiu tātou TVs, e mawhai ona wireless connect sa o lava lau telefoni, anga i le tātou TV, e a hotspot lau telefoni, ia e tile wifi o lau TV, ia ona whaonga ina la i o internet, ia e a luatu le teira o lau telefoni, o le whawhengo fia ina le na, ai o le whaftai whau o tāua i whau le visili newa ngā tau, e ia tātou devices na o tātou wifi internet transmitter, ia e mawhai ona whaonga ina i conference, vaenga te tele na, ia e suru o i lau laptop whapeo le internet i lunga le board room po le ale a. Pito i lunga le whali. E le mawhai ona whaingatanga toso le waia. Whai lau na whaonga ina tātou transmitter ia. It's just a small device. E na sulu i lau laptop te whelua i pete lalo ka paka alai. Ai mai lunga o ele. I le potu pito i lunga le internet i ole. Ia a ole wingala na. O le tātou smart TV ele ngata ina leto e mana o mise pusa. Ia e mwhai ona e matamata i le YouTube, o lau Netflix, ia e mwhai ona e surfi lunga le Google. Ia. Usa la wa laptop par TV, ia. Wah, poto alto. Ia. O le lofi o tātou tinu, o e mawhuri la war whaatau i le fast food whaatolu. Ia. Mo tātou o le au ngafu i lau tātou mo e whaipisinisi hotels, motels, le tātou tolu sulua i nisi, ia whapea fo i ma tātou pusa isa ia pa frites, po pusa isa iti, ia mo tātou whatan malo mai wapena, no silio le isi a tātou au te linga o tātou independent special, o le tātou pouko tio tolo whaaluina, ia o oele ave taxi o lau taawale fia whamanea le leo po surround sound o lau musika, ia o loo whaaluina le tātou pouko special le tātou speaker, just the speakers. Lima tā la te whatauina le speaker 10 inch, malu i nisi, ia e whatau tas, e mua fualis tas. O le tātou clearance lena, ia mo le tātou surround sound speakers, ni e whapea o se sapla po avoina lea. Ia o tātou surround sound ia, e le ngata i taawale i lau oe lava whaitalia, e mawhai matala whiunga le motono officer. Ia wall mount ia e whaalua na e tātou systems ma tātou mais clear le leima crystal le sau o le leo. Mana ia so. Mai e pa ulua lo leo le ai sau wale me wa fao pa fa mane. Ia gala leo fritza. Ia pe ia o fritza ki le leo iski. O le avoide o le tatou sound leo vai sau no ila sungo le avo. Tatou speaker. Sau fa tasi ma mic pe vai tau ese. Ia ese la tai no sili ese la le tatou vaenga lea sound system ato a o tātou lungo tātou independent special na o speaker la veia e le se supplier le ni mics le ni vaenga pela just surround sound la iti finali ia e ti tilo la le sound system ato e le PA sa o le lua speaker speaker stands tolu mics ia ma le tama e mixer e whatau olo whatau ina le fitu afe iwa se lau iwa su iwa tā la te mini. Tele ana ngā moa onga, ia o e kalisia, whapotupotonga, ia a o lau wawe. O ea ne e toi wai te le maua, ia a toa o malawa seki. Awa o aso ia li lalovi. O au nanga i o mei o system, mai sea mei o full system. E tele ane whaatalitali mai whafo. Ia, pe haia fo. Se asian company ne i ona la tau whatauina. Ia leo mana ia leo hawi ia le tūlanga le maro seanga o tātou company. O le atūlanga wai tātou cameras o ia mo security cameras. Le whaatupula ia pea ia tātou. Ia le tōtero i lātou fo ia le la vera wanga le o tare pe whale man ngoi. La tūlanga wai tātou. Fala wilo cameras ia. O tātou cameras o le tu ainga o le Honeywell e le o alu lungo le tātou independent special ai mawhai ona e suatu ma whatanoa o le aunga o le whatanoa ma le tāu o le wala au atu pet whafsile tfui o tātou cameras e mawhai ona e whirwhili pete mana o e whatau na o le lua ia point ia camera point
pe te mana o le fa, pe te mana o le ono. Ia e fika lava fo i le i tutono lo mota ma lo lawa. Ke fika i le fua o i lo lawa, ma lo mota, ai mga ngau fafo. Ia. Ia. Fai le fa, ai fa pe fa le te lo na tasel potu le te nga ngoi. Wa ia ia. Ke baga ku sau ke me le upoko, le lau tupe, le lau se fikupe, o ye ke. No. Ia le inga tu sape le on osfa ia tra oipol malo le tunu le wali ia le fa u mo kama le. Ia le inga le to ton no fo mo tonu to no ai su el tupe. Sa o. Uta to va ia le swing ia ai nga fo ele o vai atu ono se ia ai nga mo le malpu puio me tu tino se ia le menga la o ko ulu ele simari sia ia ai le o vai atu e mo ia o me wa tupu ia ai o le taul na dat fa salaua so kana tu au fa visilim pe mai so ko te sin mo tato CCTV cameras o le tu ainga o le Honeywell e mafai on wireless control. Ia, pe te nofo tu lau ofisa, e mwhai ana e matamata toa i nei lau telefon. Ia, o le swinga le la tam whai amai. Ia, o le matamata tu telefon, mai tangoi o te nia tu le a. Ok, kusa le la pia le mic. Le la tam whai ma le mic, o le outlet mic, whai na le a, o le upgrade le na le la tatu titilo au mai. Sorry. Mo se swinga, wa lau vai temina. Sorry. I atu no mau. Ane mo usul tamalo Ia. Ia lotu a lai mo ya si ona ainga lotu a tu va to lota to. Ia o mili camera morning morning siap man me lela wal. Yang ala ya ko inga lawa makan ngawenga kan ke fong kan ki loko ya lawa fo sa siong ainga morning no officially Manuel Waso vai lau lunch le vai lau breakfast le o inu ia ole tau ole na ole tato o nanga ia e avatu ia tanto ulona ile namasla ina le sawa te le ole sau ole swing le wai ia e pe a fai mai o lotino to ano ia e fata ua lava mal puyo o me to tino lang ole se leni ia tupe ole fo in fata wina a le mau ia le tato PSL le solution ia me fai ona fai titi ai ma nei ia te le vai ngale nei sau no ia le ko le vai vai e mics upgrade mics awa va pela va te inga o ma to inga ngalwe ngale ma to ma e usu mai ma to tau le ono ia por tsari tau le lima o la ele i sauni ia fa na fo i mare tina ya ngai me ngaru va pela se va vole wa ngalo ya ka iko ia vala o to i lunga ala fiu e vili telefon ia o fo mo ko vala o ko ka ko mai la ka ngai ka ngilo ka mai la ka ngai sa le ke o swinga na le tom fai le tato company a mo le o ye le tato camera mo fai ona e wireless control a le matango fi pen tata no fo vasu tona ele ngata i tono le region ne te yai ai ma fai ona e wireless control mai atu no ma pe te alu New Zealand po lai te ilunga le vaalele ia alawa ngalo na tapel kes ia lai te tilo me ele kemo ia no na e vala au me la pe te text mai se isi lo ainga se iwa ayang ia la ka fale fa mole se ka pe ia le kes ia alai o le tau le na ia o lo fi fa pene e tatu te tal no ele se leni ia o lau investment ne leifo ia le mo lo mota mo lo mai se a ia me tu tino ia ale camera CCTV camera so o tatu silfia e au le se fulu tau sanga fa ta service e ni o loa fa ale ngaina pe ia ai se temion tu mai la e lungo tatu video ad mo tatu CCTV cameras mo lo no fusila fia ia it's a 4K resolution so manino ma oti ma ai lau tilo ia e tilo le tu apo oi lai tono lo fale tilo mai e tasi male mata le tra o ile yo show ke ia le ngau o la tu la tatu installation o installer tangata ia na ia camera pe stata unanga vai ngale ia va taino o lisi tau le na o le tato fasalongo ne vai tau mo so se installation al tato company e tato Olo'o fa tau atu e free installation ia o mafu anga o tato lom se le firma tato titilo fo
o le manunga fo lea i avatu le oloa e te anu e whapi. Ia ai whale angai nei pe ia ona toi fo i mela ia mo le warranty. Ai leilo ia wa se fo ili me mo whai whapi ina. Mana tuala o lau CCTV cameras o lau TV e ma whai ona mato install free installation. O lau pusa aisa e ma whai ona mato ki liva free le tātou delivery vai lele, vai tele, vai lima. Ngā i saina o tua atu ia o iaia tātou charges mo tātou delivery fees ia mo le whao ina o le TV o le Olo'o le motor mana lawa o le tātou installation e free le installing o tātou Olo'o nei whatetinga nei ia tātou CCTV cameras o tātou furnitures fo i pēa whapete mana e whaatau wina ai ki liva ma whapi ma whai ono mātou a whaatau wina lea vaenga o le tātou fsili le angai mai nungo le tātou Facebook page whapea. Whamole fia maua se speak o le piano and how much speak o le piano ia pe fia hoi rona tau. Ia speak o le piano, whaftai mo le whafsili o le tani wawe ia mo le tātou seki a ko lo whapea ona iai tono tātou whalo taim nei fitu afe iwa salau iwa su iwa tāla. Lo atu ai le PA, mixer, lua ia speakers, tolu mics, ia ma tātou mic stands mai ngā pena. Ia o se tutuunga ia i lau su atu talatu au o lo ia tātou speaker me whaion whaatau ina na o speaker la. Oi wha built-in PA. Ia whamautu mai le tātou tau o le tātou olole ono le tātou JPL fau. O tātou Olo'o fau leo tu ai taunu. O leisi fo i tā uana ni tai ao no siti. O leana o tā mai ni vanga tai ao. Ia toi whaau au le tā independent special. Ia ma le tā new arrivals o Olo'o whapeona po le tātou restock. Ia ai o se whaatata o iai le tātou independent special. Ma na tua le tātou pusa aisa. Mai pa fridges se anga ia tulunga ia tātou freezer la poa. O le matango fie, o le tātou Olo'o leo lo whaluina lunga o le tātou independent special. E free frost. Ia o le smart anga mua le na, e free frost ia tātou pusa aisa. Po le ale me tu aisa e te tu oi lunga o lau fulisa, ia e telo atu. Na ona ma lo o lau me tu aisa. Ai le isi aisa o tu ai. O tonu o lau pusa aisa i to tonu o lau freezer. E le tu ai isi aisa. O tāua le naman matango fi leo tātou mun mawina ia tua nai o aso ato ale aisa ia o tātou o tamwhai fufulu le pusa aisa ia e fulu le naisi sao pusa le kausua ese aisa ia e avia ma me whaale angai nei le kula o lau pusa aisa o le ngala le nama le tāua o le tātou whasalaunga o malosi angana e tatauna e titilo na iai o lau filinga tuto tasi e titilo ai po o te whaatau le pusa aisa i le whaolo lea ia pe te luatu e whaatau le tātou pusa aisa le PSL free frost tātou pusa aisa nua fesili o tātou pusa aisa uma o loo whaaluina nua tātou independent special e le vaenga le grade 1 le lātou energy ia grade 1 le lātou energy le te tātou te vai e wai e tele tātai le mamla mai o le pusa aisa e tele whetu o le pusa aisa le na e iti le whaangaina o le tisi ia whateita inga pusa aisa masani a whapea lua suta lalau cash power e umalau ai umai le lua aso ia o le lua suta la cash power le na i le tātou White Western House leo ia e wha i le lima aso whaangaina o le whaatata le na o le grade 1 energy efficient o tātou pusa aisa ia ma le free frost e le toa se aisa e le tautape e ina foi e whaapea e whaamelt whaavai le aisa se i fufu ia wai a whaalengaina lau o loa malau me tau tino ia i lunga lava o lau e whatamala ia o toi adu foi le sailing alu le stupi ia o le te loa leo te lenga na o le ma le tele na o le tātou independent special no sili o lunga lava ia i tātou o loa mauta malawa e te mau i lunga tātou Facebook page ia o le tātou independent special fo i no sili tolu se lau iwa se fulu lima tā la o loo whaaluina i le tātou UL phone smartphone o le tātou smartphone lea
It's a well-known hotel tangata whatauina lo lofi atu ngai ia maru tātou tunu. Ono telefoni it's a Note 10 edition. Okay. Tele, o le your phone ni tu ainga. Ia tolu se lau iwa sulima ta lau whaaluina mai le fitu se lau iwa sfuru lon tau masan. Oh. O le tau mawhai whaao o atu le ia tofusia ia tātou telefoni. La tele ni telefoni whanau ai ato ina. TikTok ato ina. Ia, ile tolu se lau iwa sulima ta lau. Whaatauina ile tātou your phone smartphone Note 10, ia, mo fiso ta inga, ia, ai mai se fo, ia, o whaafifianga I lunga, o whaafifito, ina malum tu. Awa fo le teimi nei o swinga le wei tātou, ia, o asoia pe, o leiti o am TV, ia mawai news. Al mele waili ki o ko TV. Va ver quel fogi de vero. E va me men telefoni, e va me men malo na. O tangata ni fa sala. Awa nga fo telefoni o ave e lunga ya ta to news mo me va pena. Ia e mol no fsila fia fo. Ale me taua na no fsil. E alu fo ia news at TV mal newspaper tau sasi listing. A o tamala ia o fio ai tama me telefoni sorry. Kau kia. A to. Peia la na ia. Sa wa ko bia. So iba minu te tale iba la suga la vi e disi vai o te tato fa la wilo a po disi vai ga fia sa no tato company. Ia fa tai no sili tato no fo yo le nawa ma mlama tato nu. Ia bol tato pa anga fo yo lo lunga tato fasalango ni vai ngata tatu fala ulolo fa luina o le fasilanga ta ua fo I te fa manatu atu le malo se tatu atu no o no fo ma papa au le tatu mo tele sala fai o le tatu lu branchi sa le longa sa masani ai fa sanga I male ANC building tuai ia o le na ua me ia tu tai le meolo ia le pamu ile fanua ile compound matamua Matamua compound ia e te whafolo ma le wafu e anga ilo ana o le ilo tuanga vale o lo ia ile pamu o uma ona fowina ia malanu whaalanu mea mata ia afe namo sau pensini o sau kiso ia e maisea o mea onga tau whanau ma au fi whatau inga mauta malawa ma so se o loa lava e tanga imei e te mo o mia mo le tātou molo moto no lao o no winga le to mau i uta in no fa set market white ia lata mai mei mo li o ia ele to ina le tatu la ia o ye swinga ia o le titile fatile o nanga male fatile ino le tatu o lo awoni uti tatu fa so tatu moto le nala o tatu tai le meolo ye le pamu ile compound matamu compound ia anga fafo male gate o le wafu e anga vale e loatu e tau ina I le pamu ukula ka vale e ai alu tone fa tau sau te mafo fau ne voi e la tai wile mis sa o le tau le na o uma vai te o atunu I fafo ia e te tu le pamu e te alu fa tau mai la ko me uma a le swing ale na o tato tu le pamu e o tu ta ia e alfa tau mai lau mea nga sa o le ave se le suka ele o le suka ma vai ma pena malo aftai le suka a le te lenga na tatu fa sa lau te tonu mai le company o te tonu le si au te lenga mo nisi fo I fa opoponga ia tatu new arrivals e te maua o mai lunga tatu PSL Business System Limited Facebook page ia mai se fo o le tatu Instagram account ia molo nofsile fia ia molo malano lama tili iau fi fatua inga I o loa lo fa peono matu o mai nofsili fase fulu valuta usanga le matua le tautua lo company tono le o tato tunu amata mel tasit le afe iwa se lau fitu ia le ala vai fa wau la matua si ia le ala vai fa wau malo va taila suga ia o le suia tatu company le Business System Limited tau fusi sala longa mo tele sala fai pe ona mai mo fa foi le tunu tele la mo isi vai ngai pe tau tala to suga le lovi te mo e lunga le Facebook page tatu company le Business System mo te swa po tatu fatal noga ile aso for ole vai